दाखयली त्या टायमार सगळीं जावली PI आसतना ताणें कितको रेज करपाक लागले हे वर्सान PI रिस्पॉन्सिबल आसतना एजाक तेका आडावपाक आणि PI कसले परमिशन आसतना that personally being Agopa without any letter. He wasn't having any letter. PI being present झालो एक short meeting meeting एक short meeting attack झालो मी दादाचे आजकाल इनकी कौन करता जाता इसको आगे बोलवा से कहा no right so our पंचायती सी आमुना की पंचायत हेल्प करा but there are really some members in the panchayat who are helping us but because them सगळे कॉल काम करता I am sure is it होता है so I मागो का पंचायती कडे हेल्प करू और इशू रेज करपाक बोरवेल मालो हा आमगे बाटा बोरवेल मालो हा बिल आमगे लो हा 1,60,000 चे काम कोता इथे पण छामहारी करपाचे हानी करपाचे नो राइट सो पंचायत प्लीज बी केअरफुल ऑफ दिस इफ किते इशू रेज जालो आ पंचायती सगळ्यांची कंप्लेंट नागले I won't keep quiet because in case मुगे दाडा की हा still I'm mentioning there are some people in the panchayat who are helping us very well सगळे हेल्प कोण आहे म्हणून आपत आहे बट बिचारे गोलमाल होत आहे आणि दोन जणांना मला 10 जण मारून आहाय so I would love to tell the panchayat members to please तुमगे गे आहे आणि ती इन्स्पेक्शन हा त्याकाय माझे हाजीर जावं आणि दिल्ली का सगळे बायमार का गरज हा Do not allow our local people to be affected by this Gundaism. This is Gundaism. You come from Delhi and you come and attack my own people here in their own state and in their own homes. And a fisherman, we all live on the fish that they go and supply to us by fishing in the sea. Why are they made to suffer? I am asking all the organizations of the fishing, the Ramponkar Equot and the Fish Workers Union, Mr. Olencio, all of y'all, I want to know why y'all are not here to support this family and all the fishermen in that ward. I don't care who compromises. I don't care who goes and takes money. I'm not concerned. I'm concerned about the law of the land. The CZMP says it is a fishing board. How did the GCZMA give permission? How did the TCP give permission? And how did the Panchayat give permission? By violating the rights of our fishermen, our traditional fishermen. I want these answers from all the authorities. We were not going to spare you. This is the beginning of a huge issue. All over Goa, our local Goans are suffering. Water. There is no water in our taps for the last 1 year. This party has illegally installed bore wells. Now they use the groundwater for their commercial construction. Who is going to penalize them? येल तातना पयलो ऑब्जेक्शन हाडपा हांव अबाउट सात म्हयने पासून तेजे काबलीन घान 3 स्टॉप वर्क नोटीस घेयल्यो आनी ते मागीर हांवें तेको दिले आतां हे वाड्याचो पांच मिनीन फेर्नांदीस हो हुंया पयलो तेणे हे प्रोजेक्ट बंद करपाक कांय केलो ना ही हॅज गिवन रॉंग स्टेटमेंट की थोड्या लोकांक तो जाय आहलो पूण म्हाका दिसना उंचाय लोकांक तो प्रोजेक्ट जाय आहलो कोणा नाका आहलो आनी दुसरें म्हळ्यार तेणे आमकां लागून केन्नाय पंचायत आवाज वयर काडना ना म्हूण हुंय वयर काडना आनी बोलतें कोता दुसरें आनी वयल्यान तें मागीर एक्विजिशन घालप दुसऱ्यागे काम बंद दवरप आनी कितें करप हांव मागोता हे वाड्या पंचान आपल्यागे लोकां मदें सांगोंक जाय बायोडायवर्सिटी कमिटी ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ कोलवा आज जे हिंगा इन्सिडेंट जालो एक्चुअली काल जालो तो हांवें एक प्रपोजल घायलो रिगार्डिंग एक्सेस इशू एंड दॅट इज पर्टेनिंग टू एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ आमगे भाव जो आंतोनी तेगे एडजॉयनिंग प्रॉपर्टी हांवें एक व्हिडिओ केलोलो प्रोजेक्ट येता आमगे 3rd वॉर्ड बागडे ताप्या 10 villas with 12 swimming pool. तेगे प्रॉपर्टी एडजॉयनिंग आहा ही इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी एक खोपन घेवपा नाय कॅसेच दिल्लीकार तुम दिल्लीसो येन तुमकां जाय तेशको आमगेले गांव आमी होग रावपा नाय तुमकां हांव आदनी बराबर आहा आनी म्हजे बराबर आखो वाडोय आहा आदनी बराबर हांव जबो तेका वळखो नोको बट आय नो हिम बाय फेस आमगे तितू इंटरेक्शनूय ना बट आमगे लोकां भायले कोण दिल्लीवाले येन जर तो तेका हात लायत इन फ्रंट ऑफ द पुलीस तुमकां हें वॉर्निंग
Delhi car, SGAC consultancy, private consultancy limited, Delhi, Noida. Mr. Gupta and Sharma, whoever you are, you cannot touch our locals. And you have done it. And एजा मुखार आमचो इतले तुम कितको जाय ते ऑफिशियल्स येयलोले सो लोकल्सांगे व्यूज आसलोले की CZMP ते तांकां पयचे TCP आनी GDC तेंक घेवन पोतून मिटींग करची म्हूण सो ती आमी आतां तांकां लेटर धाड कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑल 3 तांकां घेवन आमी मागीर नेक्स्ट मिटींग घेतली ग्रामसभा मे बी ऑन 8th आनी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसलोले इलेक्ट्रिसिटी लायट्स बिचीचेर सो ते आमी ऑलरेडी रिप्लेस केले आनी ओल्ड आहाय ते आमी डिस्कार्ड करतली आणि कॅमेरा इश्यू आशिल्लो कॅमेरा आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केला व्हिडिओ कितले कॅमेरा घालपाक गेले तुमी सगळे 72 72 या मागीर ते आमी डिवायड करतली इच वॉर्ड वायज आणि प्रॉब्लेम इश्यू ते आतां लोकल्सांनी रेज केला ते आमी वॉटर डिपार्टमेंटान धाड लेटर कोण प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हें घेतली आणि कितें अपोज केला स्विमींग पूल बी स्विमींग पूल बी दिसले म्हणून सांगितले तेमी बिफोर ऑब्टेनिंग NOCs टू द बंगलोज और इवन फॉर द रेजिडेंशियल म्हणून सांगितले तेमी बिकॉज ऑफ द वॉटर स्कॅन्सिटी रिगार्डिंग स्पीड ब्रेकर Regarding speed breakers, we are sent already. We took the resolution now in the Gram Sabha, and we are going to send it to the department, PWD. पेंट बी ना म्हणून कितें केला न्ही इश्यू आयला होय ते सगळे आमी थिंग डिपार्टमेंटा धाड फोन घेतली बिफोर द Gram Sabha, next Gram Sabha. आणि जायती चोरी Because of the cameras, their main issue was that installation of cameras, no. So तेका लागून ते robberies बी प्लेस जाताय मग तेका लागून तेमी हें केला. आणि कितें इश्यू आहा की बोरवेल बी मारता म्हणून ते यात बोरवेल माताय मोठे कंस्ट्रक्शन आहा ते कोताय थिंगा ते बोरवेल मारता सो ते आत कितें म्हणटाय बिफोर इश्यूइंग अ लायसन्स ऑक्युपन्सी आमी पयले पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून चोयचें आनी ते उपरांत तांकां ऑक्युपन्सी दिवची